Bibia ni wiase mo sori a yesi abayifo nku tieni o abayifo nku e de botuo pay bibia na we dadam na agi musika di me wa so Yesu mo ye dadam me wa so oton sobolo ya ye frɛ ne Yesu mo ja wo ho oton calendar oton sticker oton powder oton no ma bebrebe spiritual terms na Obofour ton no a wo yanko ton na wo kɔ wo no wo ka ho asɛm no won so woton bi ho hey imagine na condemn Reverend Obofour. His attitude and act at that time was totally wrong. First and foremost, let me stand on threats. Age-wise, and you're the young papa. Papa never to me, I want so bam per 9. Secondly, why apply wisdom ethics in the year? Because now, original the congregants in him. And would the attempt only part a second of mine, or not a second of man who me, when he. Sa wesen na nya papa afi o mabufu no traso nti sa da na meka se na so da wo ye no he lost focus. Yes, yeah, ama nipa o ba ho na no mo boje so de na nso konkon twen ho koy ama de bi o be bia no was emphasized on kana ko Obofour mpo abegina ho a na meka se wo no adom chedua no hwe so nya ne de o ma na nya ne so no nko na ehunu dom. Last 2 years, so Obofour na dom ni nyina kura no. Nti ne sa shift ya ba ho a. Ne items ya wo ton Obofour ton no, enko kan ho asem fa nkondem no yeni sofo sa. Akwa shonko enkoma wa wo hweme sabre e wo too much GHS so Ghana wahala dwumedie na ebre asonsem musonfo munuaba ekwe sikapa mede eba ebeso munim se meji major say de na chese ensem a edi atwentwie e wo manyi emu eno ene yepene pomasibre na se ensem no basan so a yepa wo mo a wo mo enim de efa ensem no eho na ye no wo mo so agye adwenkyere e de fi ho sense mo munim se tikoro hoi enko agina ena be no so eso a emia na nsi entem asofo ntokwa esori ye ewo mayi emu anagese amadodo na ekasa se asofo anka mompo mo beye nhweso de ede ama eye enchirima ni ebiem so masafo no ena mo dan suban ne ye bi sei edi na ene church members so enye den anaso obi owo wiase opese won bra nyame mu no wono so den ena wonye anagese mo portray some yibi a bema nipa ehunu sase nyame mu krampo no obi atimi ba ebebe ye ne wopem na ebusuafo ni nyina ejina eye ensem a ebebeto ejam chese video eba ya too much yamfa nkamemu ye ma mo ehwe bie efa ye papa Reverend Obofour eho oda asafani din ede Anointed Palace Chapel ena ebie ye papa eye Prophet Adom Chedua wo mo enho chese ye papa Reverend Obofour din nsem no etudwa Yesu moja no ono ena ede eba na so papa eye odifo Adom Chei ababa beje akentenso na wo beje ye krampo na wasanso ede sobolo ena eye eno nam so ema chese wakasa ya ma ne nkasa yi mu no ekokopie mu ese se papa ye jana no hukuhu sekraman wo sekwakuo achese odo so wechire mu a enya de so wono abo nipa da na so ade de enye fa wo se nipa enkam na ebusiafo ense wenti ye pin ede aben eye Hope Generation Ministry International so for penyino ankasa akache ena ye wo na ebusia mami ntwa me ho emane ba ye ne no ede eye enkomo na mesanso ema wo akwa babio na ye nchere hono ma wo hwe enne bia ya metatimi hu se enye studio ene wo an ye wo ye papa Prophet Eric Nana Akwasi Amponsa adodo na enim no se computer man na kache eho enenne se yetutu ya namo ede aba bebedra enam se eya asofo ho ensem no na ye ntimi enkonko fa eye dwumfo memet na ha se ye ne wo mo twetwe nkomo e wo se sofo ena emra ememedro ensem mo esuko emfa maye no nti menyi wa video no emfa emfia on subscribe ya ye like videos not share on all the social media platform so betimi so follow yen ewe ye IG page any your Twitter page so na ehonum so de bekoso bia no wonsa etimi aka na ebusiam mensa mre ne yema eye odifo akwaba na chese mfa enkomo no enhehye so odifo memo akwaba ya okodonto odofo na wote se nyame adome hoye wano de awi adamu me santini am de katwi pa na so teso pa adom na nyame adom na odifo ye de yen kan enwura ensem no mo eye papa Reverend Obofour ne ye papa Prophet Adom Chei wo mo ensem a ababeto eye abontino de na betimi aka ede afa ho that's me ma hwefo ne atiefo nyina aha ne anasa ache ba bi owo bia de omu ne
too much ye shim se memu adwuma nchenes ba mu se mo so mo ho pa na makoye ntafo wodi ni nye sanka obi abanka menkasa na nso yebekọ de wo mu ne yam se den sim su koye na anko yi na ankyere maturity na ama Christian dom no turn it down if you say a good animasi. If you say we the men of God, we are mandated to preach with the word of God through the Bible, which is the gospel. Bible ni manual. You are the pastoral ethics. Say yatitu nyamsumu yepa na wudi mudia. Ujina platform so a yimpichi mo akutia. Uno bi wa asem a you shouldn't tackle it at all. And no encash for you. At the end of the day, no so the man no, they are innocent about case bia no bi anya. Nti ho na wugina no, ese se nyame honhom ne hu mu. Me opon me nkwase asem se de me kasa social media na sefo no. Se e bata ma me sori nyame na me ye nyame adwuma, I don't joke with it. Me tuni nyina aku. E na me ma fiti words in free me no ma on platform. If it's sori man ete ho no, they are in and they are eager to have their souls fed correctly with the word of God. And the other thing is me lose focus. Na me could di obi atem. I just said me the adibi shen so the menim so so kofi am kwa the chance. Hey, imagine na condemn Reverend Obofour. His attitude and act at that time was totally wrong. First and foremost, let me stand on threats. Age-wise, and you're young papa. Papa no betimi awo no so bempere 9. Secondly, why apply wisdom ne ethics ni yi because na original the congregants na nim. And wo di atem oni party second man, wa not the second man no hu nwi, wa hwani sa wes no na nye papa. And afi o mabufu no traso. Nti sa da na meka say na so da wo ye no he lost focus. Yes, yeah. Nipa oba ho na no mo boje so. No mo boje so de nenso konkon twen ho koy. Ama de bi ombe bia no was emphasized on kana. So what I say. Carnality ni be here more. Wonderful. Enti eho edi na senka Reverend Obofour ye. Me if I have a beef with somebody, e dey nyam some beef beba. Even having cry no tokosi obononsam nyankopon tem. Ema ye to obononsam to for na nti se nipa. So for them sa na tie. Society be abetimi agina but asori religious e ntimi nyina da because obi a woni faith na hai hu no se Obofour na senka o act maturely na bibi sempo a me obi yamade a ntem Facebook live na mako na makeka come baby so at the end of the day no sense so many people when I come to church then I have to defend myself not on the platform and so ba say no ye chisi ha kama ye nye no mabasa e ma fi into because ye gidi se onyame tumi wa ha nti ha ye konkon nti asembe be fi wo no ba se ye konkon free ha nti ho no kokobofo kwakuo ntwi anya ade mamensa mra ye papa Adom chiedu so I'm highly disappointed in him. Oh, that no they were 1 million times wanyini mamanchiro de oye. I've been following him on both YouTube and on the TV. Second chance. Maybe you're close to 72 years. Until your shasa or kasano will be based on maturity. And then you're Sembiana, what ya papa no baby general habiano. Every say, can I impose a cafrache? Make us a santini, the tree. A year Jumani will be a year Jumanache. O man na beto ya Jumanum. Say, a cobasak abua craman pusabe cafage say, what did you agro pia? Who's on the level no? Or Tafruano, that bed dress a pan will be dinner who fever tower. Didn't America's Adom Jedi Medin who yaw. Would you now sorry them? Papa, a kutiabo. Bibi any yasi. That is your doctrine. We see we are fine. Yes, say, Mom pen man console him. Adom Jedi as we be we are saying, and you are not a day man on Sorma.
when you see I fine because most of women church the same Bible. Until the may attack will be out. But as you saw, to that extent, comfort that say, maybe any we are some sorry, yes, I be you phone coon, tell you. I be you phone coon, and the boat you pay, maybe anywhere that damn near Jim Sickady. Me want so there, yes, more yet that damn. Me want so, what on sobolo. Ya, your friend, yes, more jaw. What on calendar, what on sticker, what on powder. What on my baby base, which items no above 4 ton one. We don't go turn a walk, won't no come one seminar. Once you would be all. It is or none of the ya a year, but will be ya. I don't know. And the man or Obofour as a babontino. And the papa no said, no, you be your cassa me. I'm taking the lead. Nobody can take it from me. May catch that much do ya ne. Say a dumb one. Ever Apraku, the late, well, no, Papa who mokota. Mama Chawadibi. Apraku 1999 the year 2000 men no year 10 days all night trade fair the pania 354,000 no one day one night program yeah 3 days na case can we Apraku be wo no ayemobo na dan nyina wo ton the atoso bi ye hwai asori kese bi pa ba Ghana he da so ho nanso ntisa first no mopa uhunu bi wona na Kumasi Ashanti region the biggest stadium ye wo e wo Ghana ha onim se ho de no so sene aha na efa nipa 107,000 mopa timi nya nipa na boro so na yes o se canopy na authorities da bi so ma nyine from wan hwe kura na stadium no ebetimi abu no de kwa abana kese Prophet Francis Kwatene fa hodie krom e wajamesu owo nipa close to 100,000 opambo Ebenezer meme ko tachima ko ye crusade me je nipa 426,000 anim obi emu tachima fo LG park e wurade ye mani pe bu abonten kura over 30,000 won kan won se edomo a sofodie no eye mantle e ho na ato aguo so aso bi zo worship on generation church so for Kodwo Boakye na so ye kakara kapapa and for the father say papa na mountain no hwe bra wabre from Nigeria wo de ba ya de ko kanya se adwumam bra na wabre na nyame ye wado ma bi second chance TV no nyame ama na fama wo won hwe so nya nadwuma na nya bibia papa panyi ba so so e ba sa be man kwara nketo ado ani wo twitwiri fam na so ko ye panyi se bibi chia eni kwan so kana oba kan ye wo mpanyimfo se kasa do jesudu okay me no kasa me kasa nyansem sadum chedu ate obefa mu aba capital smart ebe so ebe ka asem tia no se me no a nke mejae no if it's a captain no opewo bi a wagedin na wasem beto ha won so waka bi ko TV so nti wo pagako yeah nipa hwe we nipa agi wo san kanidie nti yase let the past guide you dey atwa man kire kwai se ne sa Apraku be sori ababie mu a nko banu no ho afeni mfonsu a wo ye nipa nyina atwa na ye nti papa nyame ye wadoma nipa ndi wachi no we won se nipa na ba na ho no wo mo ntana no ho nkosi awie da Yesu kura be ne na suafo ese Yesu be kowuo no na aka nipa sei yes uni babu mu pa eti de wo mo ne se nipa biara nyame be wadom na nipa be ba wo na ase no nipa ne nya wo de a ndo ka se susu ma nipa wo hunu no ensusu nyama wo nya ahantan na se odifo yete wasi ya ahantan kasa e wa asofo dodo na emu na Ghana for ebinumo ebusa ese se ye papa yi ye papa Adom chedu a wo bebe kan nsem no e de efa Reverend Obofour e ho no senka bibia ampusu nunum a umpusu nunum a wonte ne kankan enti se bibia nkoka papa nso so a enjejere de enti dodo na ebusa se ebinum so omanya like omoye disappointed with said the Reverend Obofour de ebe reacting and then so aka the same thing say one act maturity and I say one fa maturity answer nanso say obi etia wo nan so and so obi aka bibi e de afa ho a also no so de odo so oye sofo nanso so oye nipa mama nchiro oye nipa nanso wanyini okay nipa bia wunyi na ufu dwuna ye bu nyansani ana nyansafo
adwene na yɛde aba sɛ mabɔbra mafa yaw mu mafa amane mu mafa nkwase asɛm mu mafa wɔtae mu nti matimi agyina nti nyame yɛ me saa nti me si ehunu dwene wɔ me mu anya heada na meka nkata bia mtumi fita nti basofo sɛm se ya mekasa nyansɛm se ya na ɔmo yɛ ma edu bia na agyeneti tuntɔka ya ada bia meka no won sɛ me ne krache ba ko ya be interview ko won sɛ ɔho de da na meka ni o who say adifo ni charismatic fo ni be konda nye na adifo ya afi na jege zisu na ba am ni igwe so they say ni Obofour ni adumche afi da no the mass market what ase ye ni ayi bi o regulate ye adumche adua de nti amese madi ne ho ya no se panyine dua mate etin ko Obofour mpo abegina ho a na meka se wono adumche adua no hwe so nye ne de o mane nye ne so wono nko na ehunu dom last 2 years so Obofour ne dom ni nyina kura no nti ne sa shift ya ba ho a ne items ya woton Obofour ton no enko kan ho asem fa nkondem no yeni sofo sa me point what you say wo condemn sa ne de anya me wan so wo ton the same thing eti be ma akora na ba abontene na oni ma badwotiri fam nti Obofour nsem o kae no wan kan ye de nso bu ho na nyansa wom wo so wo de ye wo be se nipa nyina hu se wo ye obi de enye mi wa so Yesu Kristo no moja me na me de baaye no asem na me pese nka Yesu Kristo moja na eye nipa ba ko dia oh me pese me dia tem ne on se na me kono ne matured way na se me dia baye mu ba ko bayi ni ti a ho na me ye me ho poto no ho na wo betem ase pa first na wonya ntem ase ntene bia be fi se bia me too harsh on se me kono boko me ni atem obu sakana ka bia me Yesu moja nyi nipa ba ko dia ade wo ye wo hai ayetoa samedi nsu ogum na mse madan ne Yesu moja ogidie mu a aye adwuma Yesu awuwa mekobe se 3000 4000 years ago eti ade bi ye wo bia na aye symbolic obi atimi yusu bi woni ya won se gas mi ni betra me wo yankramufu o so mo ji Yesu ne di opon se Muhammad won o ji Yesu di me ya so yankramufu bebregum o so ba obato wo mo ano ne fa se Christianity anti Yesu moja ne ye ni Yesu moja wo hobiem Yesu no kura won ti asase so biem sese am no kase no honhom na ye adwuma eti Yesu moja wo so ni fi Nigeria na baaye gallon be mu no de baaye Obofour sese won so na ye won so gallon be mu ye nya Yesu moja ni fi hene omo ba ya ma wo ya mefa plan akọ Israel akọbọ Yesu Kristo abusuafo amane because omo ni tuafo ti ase omo mara Ghana mefa so fo mienu enko gina court no mo twe Yesu ho manso wo se adom no de nam gide so age yenkwa efi onipo no pa ho ho na ho nka manfrafo aye ni chefa nka Israel yenka ho santini te sa me usu ye santini enka yenka ho Israel ho kra no nka hwan he ba be ekuro mu dai na de nchi se nyame ma adom a wo be wo ma so da kakraka nso me mie ma no nka me ya so mu ye ma se dai ne bi gu abontene eno kra ye fa dan binum na ye mu sese ni padom na ba ye na ase yaku Yesu moja ho no ya hwehwe ni padodo e betimi akopi heaven de anase sika ni pana pre adie onye wiase ni no manyina na ahwe okra nkwa mfa so be na benya na so no mo ye obasa de ne nipa adwene kose ne aso no mo ye ne nyina so e obibi mu Ori for Bible say eye diweja ene wonani na wonkwa na aware na ye share said ye papa Reverend Obofour di nsem no ebebe tu dwa kasa dit fa ye papa adumche ehu a ebinu hu ne say wate ne nkwa na eso ebinu so ka say Bible na nso ese ya de kwase ase no yemfa ema no enu nti no ye Reverend Obofour ehu hia se wobekọ akwakopa ye papa na cho because do na esusu se wonkopa cho wonso say na hu no wonkopa cho so fudie mu ye nkopa cho ade nti na so fudie ye mpa cho so fudie mu no empacho enye journalism no yere jonda Obofour betimi agina so ogina platform so ne nyame share na so wonkasa ti nyame na share de yare na akọ reverse way Obofour ntimi lo one who to that extent so kopache olo one ho ana denesi akọ adum chedua so no one respect no ma Obofour so bai matie papa the preachings o twa di fogu pa no di fo ba so na ntena wo se wo no attack no so ono so say nyame na ede eye ensem na ma no so ebede mu so sofo no mahu enti sa na tie dia me ntena so odi fo menyame de
Obofour so nya de Adom chedu aso nya na de obi anton spiritual items no ni di ho na Obofour ye busa spiritual items na motonton no ekwan ben so den na ba ye no ntia ma mo hunu se sa ne oma we hu behia se wo se monye emfama mo nsorema Bible se na Yesu sayare ode nwosere gu amanfo so enwosere bi ebi sini na we ye green na we ye na that's olive oil no olive tree ye de ye ntibo wo ya ha mo no ebi wo so ase ne ye no ejina bia na kala me kara na de aba na apebo to senketo na de gum de be na be hu ba bi akoto no nti be ye na azanfo do so nti lebo ndi abo ho ama bibi ba ho a watimi hold me ana church responsible nti we obi no wonwo akosra obi no ho atona mfunso obi anim no ebra nyankopon so ko pie mu wo hia de no ma no mo ton ade no wopam wo mo sese nioma enti e no ko pia sore de mo kwae no no mo ton patupre o mo tonton akonfem no jese nkrado no ma na hu hia enna jese yade o mu di twa wa so de mo hankasa ebi to chacha ebi to dam ebi boss pa ebi ton wi ebi ton preko ebi ton saaboi aboi abro no ma eno say mo asenya me fie na mo yi mo nko Yesu Kristo oye na so ba bi koto ya na ne bo di begu Yesu na ase the first pay na juma no we no sade ntinwi fa ho nti eno wo isu oya bonenim wo isu so abonenim adifo de ya juma ye no measurement bia na ho Yesu Kristo ya de yare ni abobom mpaya ma na obi ani fra ohwe so hwe foma wo se jasho ben munya ode ne safa do tie no ode ntasu frae na nkansanjufu nkan befa Yesu hye obi a na woro so o ye stamra woto nanum ntasu no do to nanum sisi da mafo koto ntasu ho de kokosi nje adifu juma no ne no mo se no na sanya sa ka adifu juma de apart from so obekum ni pa no na ebi amna na be kekere de nkamra bia na o kekere ye fi se ye no so onyankopon nya bibi jiso woda na de ya che no nko adifu ansa nti obeyi bibi a che man konkobo agbangba bi amane anase president amane go zo no mu ni ye we ni nti Obofour na che se Ghana for ebusa se kwan wo honum se sofo panyi bi ya ade na nya akwada etimi eka ede eche no yes kwan da ho kwan na ho sei ye wo twa se nim so wache a me manyini go 55 years nti ti some type say mo ya difo ana asofo na meche a you have every right esese do be say approach me okay ena obaba manim no makasa no ebi na ohwe me steps bi a se mejo aba manim amante atia asofo no bebre ya hantan se so mo pagya omo aso omo buru Yesu so omo buru Yesu so ena na ne nipa bebebi fa titles no efefe tututu omo no nipa ba ko ha me ye prophet doctor nipa ba ko so Obofour so me hu so dia wo hono me ba chopi adesua me wi ayen kwa na ko we certificate nyina wo ha me de academics eka ho me ye lawyer 2012 na me nya me yi so PhD no so ti ase nti eda so kama se me kura 2 masters political science and agriculture they say me ye professorship e me twa mathematics se wo University of Cape Coast political science department okay see ya no graduate nti me no makofa because nipa bi nti me ma wo title nti hantan ne kakraka prophet doctor sana ndi na ba nti wontwe wie no na nyina akosi na Obofour ye denti na asore a mo nyina matie no chese obitimi ka se eni kwan se ne church member ekọ obi asore ana se ne church member ekọ aya asore fufuro bi emu Ghana for ntia se obi eba asore wa hase na se later on ukoko hu se wakopiem obi asore ana chese akwakoda na man so denti on person mo ntia se a hypocritic act nya atwem sunsum Pentecost for na share sade yase me na me Pentecost header o man probi I was a presiding leader odom no ba me so o tezi Pentecost history na me kwan prophet me nya adom a man fa me pante me ho nkom she ba fa da mleku otodwumi an papa so na Pentecost wo ja me kwai osom bi wo ho a sofo no apolutu nsore mana dwena sa apart from no sofo no ono kwan na ye wo wiase ne na sore na apart from no asore bi anye enso Yesu say na monso awohum nyina hwe bo hu de fere urade
Nti sofo bi anyone so ne ma no eye omobody fa property so omoyere na omoma. The congregants or the members should be allowed to patronize and see the differences. It is obi antimi ankwa nkoto koko ani ko se ani anhwa e bede na ade achi a akoto nkan do ko ne makozu adi ahwe. It is sofo wo ne wan wa ka chi obi se manku obi asore. Eno nse me fa atemdidi ne mai me pese me to bombo ha. Na me nsa me ka obi be pa no humutu abeyi ne ho ano. Na me hu social media dam baba hona me hom wan be sore sa be nka kwase ase ma se be pro be 1000. Ntimi pese o ka sa ense we Ghana for so 80 o wa ka se eye ekwan ya papa Reverend Obofour kan sem na nye na se na wo so wo ka se obi bete no so be kan hona wo hom be sore ya men kan no platform so tie ne yo me so Obofour de na wan kan ni oyiye because platforms na no china so share ni fie na oye na Facebook live wa fine. Wonderful. That time yes abrano na chesensem no ote. Wonderful. Enti na me so me ka se on se na me ka se me ni atem. Nipa bia wo su e wo ne mu. Me wa asante su wo me mu. Me mpa sisiye. Wonderful. Enti makan matum omfo se me gina mfimfini. E na me ka sa as a learned or matured person. Enti sankofo mi nu ameka ho asem. Emu ba ko be se won te ne ho so obeyi ni ti. Atase wo yi ne ti so ba atake me ho na mene no e de be chia yam. If you make say me ni atem na je se woni no wo pesa afi de me ye me ho poto wo kire wo afi what my point na say Ghana for dodo na e kan ese nyame ba ko na e na mo so no nti adenti na bibi ni na so obi ye e bia na che se e kame akwakoye se adane manso e wo montem e na me ka se obi ye bibi ukoye bia enya mfonso na mom na de nipa na ye na wo so ukoye bi no wo di ka condemn nipa no de na se no abi na akoye de a ene wo ye hypocrite ebe no ne de nsisan ye wo mo ebe de wo nsisan ye wo Yesu mo ja se nye green color ben red ejimi Yesu mo ja do samsum ye bi wa ha musu ye Yesu mo ja ni na Yesu mo ja no kra de na eye Yesu mo ja symbolic wa ha nye Yesu mo ja na nkasa utimi de ade bia se menim but me mfa nto ja eatable items na de ye so bia na de ye nso mo gire se de me de ye wa bia na mo de ye na me project Yesu mo ja na man so de man project the word of God na ma wo mo na ni ye pon na spiritual items so na pa no akwa gibi me nye nhye na wo mo to so mo ye asore wo wo kwa kire kwa gimienu kwa gimiensa kwa gina that is business. Se ebia na ye hon konkron na ahye wo mo se wo oma wo mo konkrodi a ebi ni hono mo sa me cho se me intelligent sa won konkron na ahye wo sofo na wo de wo se ye na nsole man kwaje de na won konkron so na ahye sa wo nua sofo na wo condemn no de se won so nye nti men condemn no obi anton ne de dodo na hu ni say ye papa Adom chei ne preaching na say ne teaching sa wode eba no enya kutia nti de nti na ma eya mo nso mo fa ni na different way because there ono no ene e kan say there eye panyin hunu bie no akwala wo gina ade so krampo na enya ade say wo behunu ewo eye that direction na say wo behu that far nti ebia ono no baby a wadru wo nyame mu ni nim de no enoma bi wo ho no mo na say wo kan oye mfomso say wo kan me da se e man ka se mafa no so Obofour afa so me de me ni asem me nya me adwuma chepa na Adom che di am kwa no bi amai okay me nya me adwuma chepa what you say de me kan se Adom che du ya opichi all right but do baby a opo akutia ono Obofour to ono me Bible mu hu so Obofour ko to Bible da odi nyansa kasa na no tewa na esimi hia kwa meka jeze kwaku look through the Bible and quote it Obofour da be no nso quote Bible da nti ya no so won hia de mfini ho nti se kwaku Obofour no nyi quotation na wadom chedu ya nyi quotation let us see the gap wo se wo fra ho papa so ya Adom chedu ya you quote from the Bible ni padi wachi why don't you look focus on the Bible na be divert and obi abeko the only quotation the only quotation the interesting talk about mountain what's my point na
Yes. Na eno say ye mu no Ghana fo ebusa anase wo mo eka eye ensem mo pese wo mo hunu say eye asofo eno den na ebetimi aye aboa ama eye perepere ye anase komu ye akoso ewo mo ntem a obia entia ne yonko enanti because e kame akwa ye say de obia ebeye bia no obia nya emfonso ewo ehu me pepepe ye betimi aba anase obia nkwaka obia asem ewo asore dem. Because member be or tehono, a be our course of be abakan who wants some no pay a jai. Our that's so cool. Do ya or betty. A china cosiada. O man in the peg baby. Dear China and me buy some of them young course of was in Bejana. Now, the gaze as my bay, my major and kada. So the man who social media, on be a grant me with some. Me Bible, her, me Majania from the prophet bow. Oh, I am Tom, so I am a beer prono. My better now, Kunyan, my so my kin. Your money is a prophet by ye, means idea. By a let us open our Bibles, Papa, my picture. So often a bedgy idea, your call for raising a dear cop. Papa, so ya quantity, go secretary, blah, not children, a man number no about. Asa. Me major uncle base because me jana. Nessa me can't so for be once a me can't do chedu as some obeti. Me can't resurrection power once or better. Me can't Pentecost or better. Me can't Obofour once or better. Me can't be no or better. Nti die nchina me be kan wo mo asem se me so na se ye ntem betimi adwode a ene me nimi le mu obi aso ni le mu so obi ade le mu dia watim wa kam e betwa ne yesa nyesa na de o se ni pa begu ho na wo konde mu nua wo ka wo nua asem ho fe me ba jopi response no be ba all the time. Nti no na de ntokwa no ni beef ne store starting no sa no ntu ya meton ubenya bi wadum che edua ho benya bi Obofour ho obi ni mu ho mopa ho ba pia Ebeneza ho eti die nti na me gina ese me konde am obi dia wo ton na me so me ton we ni pa na oton bi no so tia onso ne me bi di be fie so ase no sana enoma no eko sana odi for we dey enche ye dey enkomo no ebeba eye na wieye a enesa na still Ghana for epese wo mo ehu me busa ba se wan heda ensisu eye pi eye amfa ma wo mo eye say dodo na e ka say Reverend Obofour wo mu se papa no emfie mu wanyini e de chen papa no eno ntinke be ya wonjina ne pulpit no eso na che say wonfa eye chopper say e bia wan ka say ye so o ka say na no hu nyi se kraman no ni nim se kwakuo no nka won bra me pacho ewo eno eho wowa anka Obofour so se wono so me pacho no na Ghana for ebusa Obofour pacho ha enye yi because papa no tina because papa nso ko reply Obofour se ne de wo oka ye den ya akwala ne panyi ye de akwala gina hono ma udi bemokrampo na empanifo anim na ye den ya udi fo se mani adum che edu ya nka me ye din me nkasa ha na nka kwaku Obofour che opa no ekwaye adwuma okay. What's it? Because one way, no, I've warned you. You can never take it from me. Just a chap and other way. So for dear Monsieur Young Copacho. So for the mum patch on, then some man patch or the better members no so as soon chopper. You will be a patcho. Okay. See a share face to face, you say. Also, before general platform, so the Keyei. I don't tell you as a general platform, so the Keyei. To be like I said, simple. The Panino pa. On Chinas more kind, son of Obofour, so making on Chinsan on patcho. I don't know Panini woman decant chin and 7 and son or Reverend Obofour. Your Paninity Panil Diamatemante. But you see as a computer man, Fred. So the Dabrazaso. Islam, my brother said to us, me and son. As what was any. We will fear baby or cats baby. Yasim Fred radio. Yanny pan a friend, Monsieur Pair Bumi Martin said me Fred radio. And tell him to make us so wide. Say, your cats mean Fred, make us son so dia. A sauce ye are not dia. Nami here chop baby or nipa medicaid. No. Okay. Say, I don't tell you I'm so sure. And come on for the other go Obofour so go say, by a mistake. And go better start. But to hear come say, well, ya no. Nti chopper be any hobi.
nene abusua said the ensem no etie no kokram wan fere so obesi ohunu so nso fere so de asawa ebebo so enti na chese said the ensem no ekoye no se akwada no emom na enhunu ne ensem kaye eyie na chese wo panyi wo na nka wosenka wo de nka kawano tu na nka ye nkrofo a wo mo etwa ho ahia mom enko emfa ema na emom so okokon ye enti no dodo na no said the papa eka no enya de se chopper no ebetime free ya papa Reverend Obofour akache ede abaji so no dikan ejina ne platform so na chese oka se de oka ye nyina no wojemu na no nanam so ebema Reverend Obofour so etimi de ne chopper ababeto abonten won so adwen chefa ensem no ho ne say yebema odifo ede ne final words ne twa kwanya sudwa ebia na bebe say one ne betwetwen eye enkomo odifo ensemusa etwato na say anu ye bi etwato de ebema eye ahwefo wo mo ehwo na do wa twa kwanya ka beda sipi me wa kra woja janshi udi woja janshi pe busa hope generation na computer mine my number is 0244 571050 0244 571050 ishiemu kwasiara no paya asore ebanada empire memenda Saturday counseling joada Monday so counseling de meka twato ni Yesu wu ya che ntini moja no eni asatu sesi ade bia ye symbolic nti ama asofo nko ho sa asofo wonto kwabi ebeko a yanko babo se babo ayira akodi aboso mfie ne kwa kofa banyame fie emitimi aka no jo odifo ye beda eye wasina ebusuafo said eye computer man edin nsem no atu edwa no eno no on subscribe to your channel no said dem kan na ye me notification bell no eso said be nya upload video bia no wonsa etimi aka na share enso efama afofro media ene akua sikapa makramo Plus Anani, so open the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say about equipment, apapa, a church for our Kodwo Ewadisium, any air conditioned room there, about media law, advertising, camera handling, and marketing there, and then a location of Apraku Park Junction. Fanamba ne boasio na wankasa frɛ na obi anada wa na memo bi kasa me frama wankasa frɛ abati